Hey everyone, welcome to my new vlog. Hingke bahai tongbai norok. I hope norok jotono kaham na tongna. Hingke angbo kaham na tongo. Norok ni blessings by norok ni shurima pai. Hingke tini ni vlog wa ang norok by share khainai. Tini ni ani routine ang tini tamo khai. Hingke nai tongdi norok ani vlog no chaya kari skip khaya kari. Paithak zora. So let's begin the vlog. So ang tini puila na ani vlog no chengnai ani parcel na unboxing khai ani mane shopai mani parcel niya bo shopai ka be tini bo shopai ka do ke tam shopai ka nai to ni norok ang nong no unbox ke phunung nai nai lege na kaham de shopai ka bai bo shopai ka kaham bhamya iko nai di orani tinta parcel tongo parcel shopai mani angbo khulok se ko unbox khalai je ko tab norok bai ang khulogai nai mani rok bisingo thik de tong saijong no khaina ni ya kaisa bai stand order re manas nai na ya pe video khai to gya tawo khai de man nai na ta masakani paper rok ragana rawi normal function ang rai miyang to kaya siyak bai kani ya bai se lok to kamu sellotape ragana avocado skincare product to Korean skincare product angobo agi je tongmani abo to mane motamoti kaham no tofano obani ang YouTube rogo review kaham no bohnai try khinai na hine order raman bahai don ke tam no na ta छालो से फ्लैशलाइट बाय वीडियो में खायो नहीं देखी आंध्रा बुंद्रा है इनका महा गई कारण करी इनके बाद अब खान टोनर राइस टोनर खाने रेटिनॉल क्रीम 0.1% से टोनर Okay, अब के नायका नी और बताम तुम लेकिन हटी ये कैसा अब के नायका नी और माने कैसे सिद्धो अब सिन्हा दे बॉक्स बस कॉटरमा जूता बॉक्स है सिंग तोंशु कहाँ दे सब के नायका ना Happiness looks good on you. Teka isa parcel do ang thasingo khulogay na ka packet chiri na kata. Kasi ya bai chik thage bla ke abo no no phone ma dia chi man. Okay. Ken looks me. अब त म सबै काम साइमनका अनि shampoo लाई sunscreen सबै body sunscreen त body lotion अब के shampoo अब के sunscreen
अब के आं कताल से ट्राई के नहीं ना नायो बाहे बोंग नांग सेमिया ट्राई के सेमन से नहीं नरके बजोदी अब जदि ट्राई के जहन के बाहाय कहम हमिया सादियानो नरके ब फुल पाइ जहन के अब आनी फर्स्ट टाइम से के अब के तो कहम न अब आं नरंग न सजेस्ट खाइनै माने आं के कहम जागोता अब सनस्क्रीन के नरबा जे जागन न सेमिया के आसुंगान माने आं तम ऑर्डर खा नोंनो दे शफुंगani अब रेस्टोरेंट सकना कलाइना नाय गेरोगी थाना नाय Awani parcel hangkite abo khang free mamani chicken mani cute so nong yango bahai ro condition tabuk to na barwati ni bojora bahai ro situation of tabuk kote Tinyango to Nobar rong ni bagay onek tui rong ni problem chung face ma khai ka onek kostong kha karen rong ni tui rok roi ke abo tinyang simia jo to yang nong khanam tui kisa kaise mi mo nong ma hai kisa blai ro ri khen se karen thang pa yo he da kai asuk Nobar kotor phai ke to karen to kri nong sine bleng ke blog rok wang khai malia fro mobile rok ko charge rok kri ni bagai tini siang kono mota kosto ke blog ma khaiso jeng tui rok su de se pai nangi ma tong shu tui si phailia supply ni tui nang ma ba tui khayani bagai ke alka tui rok tu tongo mane tu konani mani shunani mami songna am tui rok to kono mota kosto mota jolika nang nani bagai ke tui ka hamni bagai ke problem khata oro chung tui pai ro si nangri ma tong shu rang to thang su kana asuk din tui chung 2-3 din koloma jorawo Nobar 5 na se kolom tongo tui pai nang na ke wan suk si rang su thang kana iko ta bo khang soybean mosteng khaina ni bagai rugoi rakha or shomba kisa rakha te tui shimi roi soybean ri rakha ta norok che chapai kha soybean mosteng ang le thok suku মাংসো হাই ngei tong batima mosteng rok hai mangso mosteng hai ngei tong pias rok roi berma roi khai ke thoksuk ge tago bonga thong yango khang mu shongani bagi yango ready khai kana ang nai den rong na ta kai smani funu gani shishi ni be ka bo tamo gajar carrot freezer ton ho ya thanga sai thang be ka bo hai pa nangom nan mui song resnai nosto tong ya yarang sa sayo sai taman lobo ta khe ang mosteng deng na bagi nai tongo rokbai kha berma mo sojo to shogina kha sham kisa sari kha tang hindi o soybean rukru ang sham kisa roja khunte ha singbo rukba ka simpa amsuna taste Yang kanu soybean, rupa ya karai butu shebina kati sa. Oh, yang ini sih pinsa bagi shebina. Pias bagi shebina ka, ob kang tabuk toksine. Ani mosteng reading li pabe ka. Nai di bisa thogan hayang jenda, kaisi chai nema thok sukka. Norogan tikicha cha ka, jodi chai hangi try kine di. Ang no guarantee sao norok soybean mosteng khok sangai markin ta khang mui songnai ta mui songnai poner songnai ta bo khang aban bagai karai bok sirkha joton ready khena bai kha ke ta khe poner no kisa fry khena na kisa ta poner khula koi dekhi bi kanai ta bo kha aban pore fry khena
মই সংযম না có yang ok ni poni ni mui ni ba cái beji strai na ba kha hasin hi gajar ang nong na fulo pani abo kaham no khonai bi ko pa ga yang khilia western na bla magna ke chai simang ko ke khilia beans ro kha site bo thogo do beans kuri ni ba ga ang lu bi ano je kara kara tong mano shaye rai rikta te aba alu gajar ke rubia তিনটা নজর নাই মজা সবজি নিবাদিতা পনির নি পনির নাই ঠককে ফ্রাইং বেখা আমতা সবনা কারিস নাই কারোই মশন নাই পনির ন ফ্রাই খাইমানি সেম থন আমতাবো গির নাই কিসা সার নাই বিশরি কে দাগ আঙর কালা জিরা সম্বাস নাই অবশ্যই নামানি বাগাই সুতই নাং তংবেখা Kira ang tespata ranay dalchini bakla ranay kisan ranay kira ilaichi ranay ilaichi sab ranay piyaz khai ka ranay jotan minay ang tinara तो ऐसे है ना मेरा मिशन खाएंगे बाहर प्याज तो कि संचालन है पनीर बाजा खाई पुनी आइडी बुरा बुरा बतंग रो पैसा आने काला बुरा बुरा खाने के बाद कसम कसम तो ताकि आंगरो आणि मसाला पेस्ट रिसनाय टेस्ट नरने ते कोनरिया एक्स्ट्रा मसाला सम सुबे तो कंपलसरी आपना रवाना मसला रमन खानके आम बेजिस रिसनाय पोस्टा रखे बलिया ठीक एसिडिटी रोगों होने बेला गैस्ट्रिक रोगों होने मसला कम चमन चाव होते बाता फिर मसला बांगी सिखां का और बनेक मसला नाम खा इसे पना कम चना ना दिचा जकिंग खांगो चाय बॉय yang masla rekhe bomul jab khope hingeba an masla rongai kha ta khangoro sabji jinis alu rekhe angke alu na video hate na alu mang khopai yang sana rekhe alu ma dinta banate medium mode
asuk naithodok tebe green ora joto kalam tong tinta color tong white tongo green tongo hingke motam orange tongo moji bai ponir khiklai monbai khe norong phunksini moni bahai iko ani ponir moi mon pai bai kha pukuni bagai se camera o sai thangsau ka nuko ani moi ready ta khyang moi kari sinai ke tinin bage ani blog am sungang sinai norok bai tise hai no hai malai finai next blog o ke norok ani blog no chachali dongke like share and subscribe kana tapok di bye bye take care